Dawa atau tak cuman raki nang ngono tadi cuman sabi cuman raki debes. Iyo bisa ukandina. Watal cuman pintalo itu tu momelo lombu. Oh, ndonak au bango tu berto mai bale. Iya. Ndaba bini bina katu ngai zakini suletu na be kambula tu ba bolit kenda. Dinasa. Mai bale ndakuni bali bale. Enda wa kame bono mbenu ritu. Iya. Nangono samai iyo. Ndau tukin nambenu. Iya. Nangono samai lutu kinera sa decompose. Iya. Sama kami maniwa. Sama ndio talingel. Sama ndio talingel. Bulbulingel. Sangai durmai kin nandalo. Nangono durmai kin nandalo. Bosa bata ki ko nan raunin dalo. Muri saranan lain. Oe. Dan sabab ni bilang tungan ni sulit tu kenan rakim na bula bi sauti atau tu nauda. Ano beraka. Nile bura komplentati on sali buna tuni uda le buna tuni uda. Iya. Au ba bini kan ni warite ko tu mena. Dira sa sana ona ena buna bulbul kira sa datu sa sibena singa. Iya. Sa sibena uda. Eda sidikila rakia era laki bibu bakal wiran tua nantu titi. Donu. Iran tu susuman manu, iran tu ngoli. Iya. Iya. Sombe kana pakai tu songko. Gori. Era ser bila kata uda na bila kata men raki bila kana benua. Era bila kabel ada lebu turang night. Wani bila kana bulbito kan ni singa bulu lipo. Au sa la tati ko na bula. Iya. Ni kenatei ko na matuti ko na bula August. Ko nunggu ko teliu. Iya, teliu. Right. Au ga na ta ke kan ya da sinsudu. Erawa. E bulatin. Iya. Au sama ni unding itaka. Iya. Au sama ni unding itaka batbiau. Iya. Daun kana binangan dalo lo kana bula walu bula diwa. Iyo. Iyo. Singgale mato sibi apa kasale ndo tentale kena teste. Kena testo sa bakale musa. Iya. Lengura. Sita ame. Ano bina murdola, dolo bina. Bataw nan dalo. Ya kintalo na mo sa siko techo may lolombo. Dua kung kuna black ba. Vida na chambeni. Iya. Na uribonu. Iya. O tetu na papailo? Senggur nan dalon jina. Iya. Ndo na buni papailo. Kaya sama tu na papailo. Iya. Mento sa nakutsa ngabi tawlen daro ngabi di talatonga. Awai tu kumai be. Chuga ngai moni koso. Autaro manda Ebenga chuga ebenga chuga korri bule kalambu. Ebenga balotu. So na sometime. Oh, sometime. Vale, ano bina. Dong bulo. Ya. Cina iya. Dong bulo bina Cina iya. Kaya dames sa bato ng talmelo lombo. Mento sa nakira tablet. Kuni usumuti ko karon maramasaw. Kasi ka dorta. Kaya talaga ko kenter nalenga. Kasi ka dorta ka kana bakalolo. Okay, right dulu. Na polo ko telin natu. Mio? Ba lolo dom sa kan dal. Easy and secure. Ibra kiro kita magkikira na kikira na salika kambura kibinaka ko Beat FM. Iyo. Na nomu ni binaka kiro may binakina. Donu. Na nomu ni kamida. Iyo. Kiro may kami talaga. Labatale. Na nomu ni manggosa. Kiro may manggosa kiro. Baka day taka. Kay nanay raw dami to ganing ko. Ngori. Kaya nomu ni dami taon to ganing. Lay. Well, good morning to each and everyone joining this morning. Even though it very some of us we are hungry now. Why? Because we didn't have our dinner yesterday. Okay, sorry. Come. You were telling me this morning, Tamaya, your body is not feeling well. Yeah, unsaturated. Yeah. And I was like this because last week I went to Western. Right. So the thing is, I can still remember what makes me feel weak. Yeah. My nose block. Oh, okay. Yeah. Right. And yesterday I was feeling. Kaya sa block na udum na kau nakabang suka ni kuha. Iya. Laki bang linda pa pati ni take. Iya. Kaya pero tanong ni mertu pati talon karni udum. Misur. Dono mata be de muri na kamay vale. Ama sa hindi mo musi. Iya. Pinangat ta mati puno pagambuas sa mga landalana. Iyo. Kada na kada mata ni ko. Iyo. Mama. Iya. Okay. Block na udum ba take nambek? Iya. Because during the hotness day from Nendi on Saturday last week, I was drinking juice, the cool juice. Oh, that's the thing that make me endure now. Right. And I want to release it. I want to rebuke it. Move away from me. I don't want you anymore. I want to continue with my happy life. Okay. The thing is, I'm naked. Aulu mo singlet. Apa terus malam nga? Iya. Aulu mo singlet. Like for me, it's a hobby now for apa body naked. Mo dulu mo singlet nga. Oi. Iya. Asa mo to bi kuno sa kalis. Yeah, way back in the village when I was in the village I used to do this. Oi. Okay.
Nekeda sigilet. On top Iya. Kibisuta kaya tamaya brother. Iya. Kusanga sigo mai nanu musu sama lum sigo mai. Okay, kandina. Kere batu tubi kako ni Iya. obat singori. Kenta mantanga tabu lilai. Iyo. Umito kina nanda kumuni. Iyo. Buki sigo le bara kata matani nanu mero to chuno mane. Right. Nanu miku nga bata giko. Iyo. Eh? I have to think of them. Kung Let's ako. assume 100% come. Iyo, mo tutubi. Iyo. Okay, wata mo nandori talo matagani ko. Okay, this is a story about one fella, two fella. Short story. Short story. Iya. And a poetry is a poem. This is about two Tamale Iya. who they stay in the village, Yeah. but their English is like me. They are funny fella. They are funny fella. Right. But they are very pure. Iya. They In are the heart. very in the heart. They Yeah. are very rich in the heart. Iya. They are around the Wikawita. Iya. You coming from here, even though you are different denomination, Iya. even though you have a different native, Iya. even though you are You are different belonging to home, the village. you are visiting to the village. Right, yeah. Now they are very well known in their pure heart. They Yeah. are kind to everybody. Yeah. When anybody come, you Yeah. are young or big, you They are are rich there. or poor, You'll see you their are face. healthy or fat. Yeah. You can come to the village. These Yeah. two faces you will be see. Yeah, the first one. Yeah. Right. If you come to the village, you don't want to go back because of these two and the well-known pure heart. Nonro tobo ni Wika Waitaki. Kindness. Yeah. These two have. Right. But the one fella from overseas base Yeah. coming as a Peace Corps Right. went to the village. Yeah. These two was coming around. As Everybody, always nga, as always. Yeah. they was talking to themselves. Hey, you know how to speak in English? Just Yeah. do it the way we do. Yeah. We just talk English. He understand. Yeah, he understand. Those people they understand. Yeah. We speak. Let's speak more accent. Yeah. Yeah. Bos, kunili mo na mo sa balang, lepo nga ng dusin-dusin na accent. Warna box. Yeah, because these people they understand us. Yeah. Okay, are you ready? Yeah. Go. Right. They went to the people's house. Yeah. When this Peace Corps come, Yeah. he was asking, "Hello, Yeah. what's your name?" Okay, my They name is introduce Sepesa. themselves. Yeah, my Yeah. name is Sepesa. Yeah. What's your name? I'm Mike. Yeah. Sa pamatat sa mo Peace Corps. What's your name? I'm Chris. Oi. Chris anak piskop. Iya. Oh, ito Mike. Mike pati ki Sepesa. Sepesa, right. Yes, sarangan nyo kayo biraw. Yeah. Okay, can you please, what time you wake up? I'm wake up 4. Oi. 4. Yeah. Ah, Where you from? Where you How from? old are you? You married or single? Oh, you have someone there. How long you'll be here? Yeah. Ako ito nakirata, saan kayo tarong turangan di Balang? Piskop. O Piskop. Hmm. Mayroon niliro sa tarong. Mike, are you related to Sepesa? Iya. Are you related to Sepesa? Sa Saan kayo ba? berarti siko piskop di kaya tutuman siko na feature ni matano. Iyo, same feature, Iya. but they are very playful to each other. Nilo bitabalit. Evita bali niyo. Dolubin tangan, dolubin nilo. Saan kayo sangat tumamadala. Yeah. He was trying, Mike Yeah. was trying to explain to Chris, the Yeah. Piskop, Iya. how Relationship. the relationship. Iya. O kang golubin tangan ni, Yeah. golubin nilo. Kaya balik karo bitabalin. Niyer do ngata na matar ni do bari dikati rumah tabata. Iya, Iya, ru bispol tagichu. right. Sakit tarong kayo, kimro da ba? Saan kayo taro Piskop o Yeah. Chris? Yeah. Mike, are you related to Sepesa? Sinibera nga mo, Mike, yes. Sepesa na a first cousin. Yeah. Sepesa was born from the mother, Yeah. and I was born from the father. Kure zero piskop. Abangan ko, Piskop, you can go to the World Guinness of Book Record. The first time in my life to hear one father born of mother. Bangko piskop. I want to see your father. I really want to see your father. Ay, sakit lagi. How come your father? Ay, sakit lagi. Alay, tapos itu kanan. Rumbula. Pernah ya salam bagi sa. Meow! Lay, sadian ralanga. Anda benak menisi diri suka pernah ngata. Anda benaka. Sangai. Bale, anda benak. Tapo nanguri. Sangai. Ndu kata sarang di talor mata diko. Sangai makasama to piskop. Iya. Hey,
Io kok kila din tora kael kan? Iya, how come? Iya, I understand kan? Iya. Okay, should be me okay, okay, na lubi nubune. My father sister, eh? Iya. Bye eh? Iya. Wele itu rang. Ini becek ta sana ngo Chris. Siapa ka pakata na kakek ya? Ano mo ka dito na matanggali genotype? Hello, Raywiti. Ay, how come? Yang kayak pokoknya sudah mabita mana? Iya. Jangan. Itu orang bunuh ya satu orang ngocungan ko na bibo sudu. Wele bina boleh besar na bito kan boleh Amelia mati kempuno mati. Wow, sama kamay. Bina boleh besar. Ketita ko Morgan Bakadola. Dems. Sakokor. Iya. Kala kay bay nroya na binaka senen na longan bulu binaka. O tabala pena bulu binaka udah nang bose. Wasudim benga tamay tukana iturang ita mil na dalewu. Si Terry Marama. Bagaimana binaka na countryside may maliban ni Victoria ngo demis. Ararat meat industry ndo mbula binaka. Bagaimana Dito binaka? may tukana. Binaka. Ningay siya Ningay siya ta. Sige binaka ko. Bro, ningay siya ta to kana italo ni come to father, come to mother. Iya. Stefano Kilay. Totoo ba watch? Iya. Like no muhat. Siya ta kini wali ba mataka ni ko. Right. Ngata mo mataka kalau ngata Ni mode. ni mode.